Assalamu alaikum Oşkovardın görüşçüleri, bizden kattalıuçular, жылқы сүйүүчүлөр, саяпкерлер. Biz bugün Oş'tayız, Ordalı Oş çerkesinde İhtiyar Taksır'ın uyundayız. İhtiyar, assalamu alaikum Taksır. Den sol жақсы, işler жақсы mı? Attın zoru çığa takşayt kalına. Canıvar. Karakaş kasını izlegenlerge Karakaş kas çığa degen de sürüyeti. Malumatını verip başlayalım. Malumatını bersek hem daha tokuğança malumatını bere versen hem. Abi yaşını ayıp koydu. Yaşını asıl durganda ha? Buna yaşı caması. Yemeği sahip geldi. Azını mı? Aslında ha? Ödesinde çok mu? Ödesinde azı yok. Caması iken ha canım var? 4 yaşar. Moyunlarda çoğun moyun müçeleri jakşıken attın. Bu eme teki kanday attın? Bu Pazarlık Polşa. Polşa mı? Avrupa. Polşa yok, dokumentin çok oturgaydı. Yegen uaqtaça. Dokumenti çok olgun. Yegendeler olmaz ketken deydi. 2 yaşında gelgen 2 yıl oldu. Bunanında. Tiyaktar taza hazır ha? Olmuş taza. Takaları can gen canıvardı. Ana çivin tekçerse çıkakça deyildi. Tekçer sordu. Çipleri var mı? Çivin çıkak tekçersen geldi de. Boyu kança çığa taşında? Boyu 65'ten öde. 65'ten öde. Bunu hazır minip kakpolojuna görset bir öz görücülerge. Bırak bu canavar Turgan eken. Turgan. Bir yıllayla Turgan. Kolga çoğuş eken hem nanday? Çoğuş. Tokutup eme kılgаны. Hem askerlik içine ara koyduktan sonra direkt ata gördün dele turat. Mınake tokta aldık hem tuğandar mı? Yeme mınınday minip görset beredi eken. Canavarın жылоолорун караңыздарчы. Бизден алыстабаңыздар тугандар, мына атты көрүп турасыздар. Европа сүйүүчүлөргө Европа деп айтылды. Жылоолорун байкаңыздар. Өзүнүн мындай жаныбарды көрүп турасыздар. Болду эми атты көп кыйнабай маалыматын берели эми дагы. Бул ошондо Привозной Польшабы? Привозной Польша. Бұл айттым ғой, бір жылдай туған кен. Бірақ движениялары зор кен. Кыймыл әрекеттері башты тік қармайды екен, жануар қабақтары. Болды эми мындай мүчөлөрүн тартып алайлы. Мына күнгө дагы чагылышып калды. Мына кабактарын байкаңыздар эми мына мингенде дагы. Бул улак көргөнбү ошондо, салынганбы? Улак көргөн эмес. Улак көрелек бе? Boyun ошондо канча көлчө болот дедиң? 67-68 метр бой тап коюшкан койдурбайт экен. Мүчөнү сынды бериптир. Артыңкы такага жоош элеби? Жоош така. Болго жоош. Мына секейин бастырып көрсөң эми мындай алтынан алдынан байкайлы көрүп турасыздар. Жакса байланышып бересиздер экрандагы номерлер менен. Бағасыны сіздер менен чогуңуз буйруса. Жылоосу жайында экен ама. Мына башы да жайында мынандай мүчөлөрүн. Өзү канчадан бери минилип атат? Мен 3-4 жолу миндим. 4 жолу минилди. Кичине тарбиясын келтиришпей. Буга тарбия бериш керек бе ошондо дополнительно? Кошумча тарбия керек. Өзү жакшы экен. Болбой да. Балам болгон дегенде кичине нар жагынан аракет болсо тарбия болот да. Өзүндө нарагында бар. Бар нар жагында. Баштап көтөрүп. Жакшы. Курс экен да. Улакка баш салынбаппы ошондо? Башым көргөн. Башым көргөн эмес. Баягындай сыйда турган экен да. Ооба. Кличкасы кандай болду аттын? Кличкасы парламент. Парламент. Çivin tekşerse çıkart dedim, жалган айтпасачы. Эми Польша экен өзү өлгөн көрүнүп турат. Çivin tekşert ola берет парламенттен. Мындай бастырып койсоң эми узактан жакындан көрүүчүлөргө мына байкаңыздар кылгандар. Парламент неме сиздер менен баасыны уксак. Ыкан баасы кандай канча болду эми мунун парламент? Баасы сатышка. Сатышка. Өзү жакшы бага берилбеген. Болду. Бизге келип алып,
Жеңілірек олы, жеңілірек қашқары кетті ал. $5800. $5800. Жетіп алсын. Еми кайсыл номерлер менен байланышат? 775 менен. Плюс 996 775 менен 45-12 номер менен байланышасыздар. Доставкалары болот а буйруса? Доставкаларын кылабыз. Анда содаңы берсин, биз шуну менен чыгарылышты, жыйынтыктадык. Парламентти колдон чыгарбаңыздар, саламатта калыңыздар.